Mucha makana nama nurraa fuudhee mana yaalaa fidumaan dhiyeessine maan qopheessine namni kun bakka lama waraanname dhiistanii kaarra fayyaa jiru kan nyaachisnee obaasu jirru ba'u jirtanii. Abbaan sila ati dubbii kana keessa jirtaa qoy kiyya. Kaleessa maal jettee nu biraa deemte Mubaarak qoyee. Maalan jedhee deeme. Absishaa irratti waleera absishaa seene waliin jirraa. Nama qasuun hin qaqqabaa. Ana booddee waqastu. Obboleewwan keenya yoo ajjala jiraattan rabbii sodaadhaa lakkoofsa 7 barreeffadha. Sagalee keessan hin dhossinaa. Sagalee ummataa hin dhossinaa. Kottaatii ol galaa kana miidhamne jedhaa himadhaa. Poliis lakkoofsa 7 barreeffadhaa. እነዚህ ልጆች ፍላወር ስለሌላቸው ኮሜንት ጽፈው ነው የሚገቡት። አንድ ቁጥር እንዲጽፉ አትጻፉ። እስቲ በእናታችሁ ኮሜንት አትጻፉ። እሺ ቴንክ ዩ። አትጻፉ ምንም አይነት ኮሜንት። ባዶ ይሁን ኮሜንቱ እነሱ ሲጽፉ እንድናገኛቸው። ጥርስ ይርገፍ የሳቅ ስቲከር ያረግሽው ስለሞክል እኔ ጋር ነው መሆን ያለበት። ኦኬ ፖሊሲ አንዴ ቆይ ከፖሊሲ ጋር ላውራ ፖሊሲ አማሽን ካን ጀዳ ጅርቱ ሲኒ አኩማ ኑ ቤኑት ሀቢባ ዱጋ ዱባቹዳፍ ሁንዱን ተኬኛን ቤና ተሪ ዋና ፋና ማራ ዱበቱ ፊ ዋና ሞኒ ጀራ ጀለባየተኑ ፊ ኢላልቸ ብራኬ ሰገሩ ደንደኛ መሌ ሲኒ ነማ ቃመ ሲያሳ ተኮ ደገሩ ሚቲ ነማ ሚዳሜ ሁንዳ ሰባን አመንታዳን ወሶ አደን ቆዲ ነማ ገርጋሩዳ እሺን ካን Jirtu lamaanuu gargaara jedhaa jirti lamaanuu yoo miidhamanii jiraatan miidhama jira anate uummatarraa qarshii sassaabee isa yaalamuu qabus isa kiisamuu qabus nan kiisa waa hundaa nan godha jechaa jirti waan ta'eef asitti yoo sagantaan kun sa'aatii isinii mijatetti yeroo ijoolleen deebi'an itti yoo godhame maal rakkoo qaba poolisii isheen kun nama siyaasaa miti dhugaa dubbachuudhaaf nama siyaasaa miti. Galatomi. Beektaa nama siyaasaa ta'uu baatee nama afaan kana dubbatu baay'ee tokko karraa jechuun beekonni dubbara. So walumaa galatti rakkoon qabu ijoolleen hojirra jiran hojirraa baane halkan sa'aatii 4 booda akka biyya keenyatti haa ta'u ijoolleen akkasii waliin dhaabbanne waliin ni dubbinne. Yaa ammoo dhugaa jiru san waliin dubbanne ijoolleen Amaaraa kan biyya keessatti yoo fadhannaa wanta godhanne warri biyya keessaa ofirraa wal dhorku. Sigalee kan biyya Arabaa kana keessatti ammoo ofiisaaniitti dura nu bu'aa ofiisaaniitti dura nu waraanaa deeman kana wallahi duunee dhabamna malee kana booda namta kan nu tuquu hin danda'u. Amma ofiisaatii dire mucaa arsiisan mucaan keenya Oromoo san jechuu kadirame ofiisaatii dura dire waan takka osoo inni hin balleessin mucaa rafaa jiru lafatti dhaqee bakka lama dire sikkiinaan ableen maaliif dirama diramuun maaliif barbaachise keenya kun miskiina waliin dalagachaa jiran waliin nyaachaa dhugaa jiran maaliif dira shirri inni qabu kan maali diinummaan inni qabu direef maali ay Oromoon akkanuma diramaa deema bakka hundatti maaf diramaa deema. Kullaa dhaabbachuu qaba hin barbaannu nuti maaliif diram namaa waraanamna nuti. Wanni laali poolisii wanna hubachuu qaba. Jaarsummaadhaan gadi teenyee dubbannaa namni miidhame yoo jiraate miidhama isaa kanallee kaffallaa waan barbaachisullee goona yeroo namni jedhu waan sana namarraa fudhachuu qabda beektaa sanarra darbee namni gaafa humnaan sitti deemuu barbaadu ati sakka inni sitti deemuun itti deemte kanaaf amma immoo mucayyoon kun kan jedhaa jirtu mucaan amala isiin lamaanuu keenya jetteeti amanti akka warra kaanii miti si galee isa miidhamees illee isa Jeral ka jirus illee haala gargaachisuun barbaachisuun hin gargaarraa nagaan abuu kunis kiyya ijoollee jaraatu maallaqa dhiifamanaa godhi fakkeenya tokko sitti poolisiin sadaqa'u namna jala jirusi kanaan dura yaadattoo ta'e Habibaanii intalli tokko Oromoodha dhuftee gastii kanarra galtee himatteennaan akkaaticha wallaalte ijoollee jaraati immoo kan maallaqa irraa nyaate wallaahi Habibaa ishee natti godhanii naan dhaqee naa ol nagalchite dubbii sana akkasii xumurte nan argi Habibaa akka biraatti lakkaa'uun cubbuu ta'a. Jara keenya dhugaa jaallanna dhugaa irratti duuna hundi keenya iyyuu Habibaa akka biraatti lakkaa'uun hin taatu namni Habibaa irraa kilmaa tokko argitan dogoggora kunoo nutti maa een beenne laati Habibaan nama cubbuu nutti ta'a keessattuu shamarran keenyaaf wallaahi poolisii taatee isaatii 24
ijoollee ol naa galchine kanaan dura intala shawaa tokko mana kana dhufeen Habiba ol naa galchi nama kana jennaa ol naa galchitee dubbattee maallaqa irraa fuutee fi beetti. Kun ijoolleen keenya simboo jalatti yes dhugaadha jedhaa jiru argaa jirta jechuudha. Kanaaf asitti mana Habibaatti dubbata rakkoo tokko hin qabu yoo barbaachise mana bannee eenyu mana Habibaa dhaqa jennee dubbannee filannee አሁን ተስማምተናል ያለውን ነገር ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እኔ ልነግርሽ የምፈልገው ነገር ቢኖር ካቻ የሚባለው ልጅ ቤት ላይ አሁንም ሌላ ዛቻ እያካሄዱ ነው። ሰው ታውቂያለሽ፣ በሚዲያ ወሬ አሁን እዚህ ጋር እያስተካከልን ያለውን ነገር እዛ ጋር ደግሞ የእናንተ ልጆች እያበላሹ ነው። ከቻላችሁ እነዛ ልጆች ከንግግራቸው ከመዛት እንዲቆጥቡ አድርጓቸው። የማይሆን ንግግር እየተናገሩ ነው። የማይሆን አካሄድ ልጁ ውጣ እንጂ እኛ የምናደርገው እናውቃለን። ይሄ አሁንም የተስተካከለውን ነገር መልሶ ያበላሻልና እንደዚህ የሚሉት ልጁ እንዲድን የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኛ ኔጌቲቭ መጥፎ ሰዎችን ሰይጣን ሰው እንዲሞት የሚፈልገው ሰይጣን ብቻ ነው። ጤነኛ ሰው ነኝ ያለ ሰው ማንም ሰው እንዲሞት አይፈልግም። ልጁ ነፍሱ እነሱ እጅ ላይ እንዲጠፋ ያኛውም የተወጋውም ሳይታከም እንዲሞት የሚፈልጉ ሰዎች ስለሆኑ እነሱን ትተንኛ እኛ ምንድነው እኔን እመኑኝ እያልኳቸው ነው አይደል? እኔ ሁለት ሰው ይወከልና ልጁን ይስጡ፣ እኔ ደግሞ ገንዘቡን ሰብስቤ ልስጥ። አቡ አሁን በዛ እኮ ተስማማን። አሁን ልጁን አሳምነን የሌላ ሰው ወሬ አይስሙ። ጉዳያቸው ከኔ ጋር ነው። በቃ ከኔ ጋር እኔ ኃላፊነት ታውቂያለሽ። አሁን ደግሞ ይሄ ተቃራኒ አካል ደግሞ ምንድን የሚያየው አሁን እነዚህ ልጆች ደግሞ እንደዚህ እያሉ ነው። እናንተ አትሂዱ ካሏቸው እነዚህ አሁን ልጁን ያገቱት ልጆችም ደግሞ ሀሳባቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ። ለዚህ እዚህ ጋር ንገራቸው። በሰው ወሬ ሳይሆን በራሳቸው አይምሮ እንዲመሩ ንገርልኝ። ለዚህ መደረግ ያለበት እያየሰማኝ እዚህ አይደለም። ይሄን ማድረግ ያለብን በቀጠሮ ሰዓት እንዲቀርቡልን እኛ ሂደን ቤታችንን ከፍተን በምናውቀው ቋንቋና በምናውቀው ተነጋግረን ጨርሰን ይባማለ ሌላም ሰው ጨምራ አንድ ሁለት ሶስት ሰው በሰላም እንዲወድ እስከዛ ደግሞ ስሚኛ ቢባዬ እስከዛ ደግሞ ቤታቸውን እየከፈቱ አሁን ራሱ እየደወሉልኝ እኔ መናገር አልፈለኩም ነበር ኪያ ስለጀመረው ነው። ቤታቸውን እየከፈቱ የኦሮሞ ልጅ 50ውን ይዛችሁ አምጡ እያሉ ነው። ገባሽ? እንደዛ እንዳይባል መልእክት አስተላልፊ። መጀመሪያ የተያዘውና ተወጋ የተባለው መጥቶ እርቅና ውርድና እንለያያቸው። ከዛ በኋላ የሚፈላለግ ሰው ስደተኛ ሳይሆን አገር ያለው እዛ ኢትዮጵያ ላይ ሄዱና ተያያዙ። አሁን መደረግ ያለበት ህይወት ማዳን። አሁን ዝም እንበልና ሁላችንም ማንም ሰው ቤቱን ከፍቶ ይሄን ያዙ ያለ ተጠያቂነት እንዲወስድና 17000 ሰው ያዳምጥ። ይሄን ያዙ ያን ያዙ ካለ ተጠያቂነት ይውሰድ። አሁን ዝም ብለን ቀጠሮ ሰዓት ላይ 4 ሰዓት ተብሏል። ምን ትያለሽ አንቺ? እሺ እኛ ዓለምን መቆጣጠር አንችልም። መቆጣጠር የምንችለው እራሳችን ነው። እነሱ 200 እና 300 ሰው ተሰብስቦ ከሚያወራውና ከ18000 ህዝብ የቱን ነው ማመን ያለባቸው? ፈርስት ኦፍ ኦል እኛን ነው ማመን ያለባቸው። ለምን? ማጆሪቲ ኢዝ ራይት። የበዛው ነገር ትክክል ነው። ሰው እኛን ይመኑን ይተማመኑብን። ሌላ ይሄ ቤቱን ከፍቶ የሚያወራው ሰው አጀንዳው ሌላ ነው። ሰው ማስገደል ነው አላማው። ከሌን ወክላለሁ ብሎ የሚያወራው ሰውን ማዳን አይደለም። ወይም ያንን ወክላለሁ ብሎ ሰው የሆነ ሰው ያስታርቃል፣ ነፍስ ያድናል። ስለዚህ አሁን እኔ ሁለት ሰው ነው የምፈልገው። አንደኛ አቦፋኖን እንጠይቋለሁ። ፍቃደኛ የሚሆንልኝ ከሆነ አቦፋኖ ኃላፊነቱን ወስዶ እሱን ከተረከበ እኔ ሰብስቤ ገንዘቡን በሁለቱም ወገን የሚሆን ሰው ነው የምፈልገው። ልጁ ከተረከበ በኋላ ነው እኔ ብሩ የምሰበስበው ዛሬውኑ ማለት ነው። አሁን እነሱ በጊዜ ቢመጡ ለከም ጎነ የኙ ወላነዱ ሙጫሰ ከኛሞ ኦሮሞቱ የዋለ ተማረ ቢጀን ኡመተ ሰበከ ነው ኡመተ ኦሮሞ ከበተት እኛለታ ሀደ እርዳታዳ ነው ማን ኦሮሞን ተኮ ወራነ መጀተ ጀቹዳም ሀደ ፈረንካ ገር ጋርሰ ኡመተ ከናቲ ጀቹዳም ኩዲ ኡመተ ከነ መዳላ ባገኝ ማሜ ዋጀዱ ላታ አባግዲ በእናት ባይሽ በለ ይመዳላው መተከን
Okay, Presidenti Mamme madalu garu dhaggeeffadhu. Baay'ee. Nuti amma manoota sagalee waraabamee nu bira dhufee jira ka jara. Mucaa harkaa baasnaa achiin duuba nama warraa ka qabda waan feetan godhaa tarkaanfii irra fudhadhaa hanga mucaa harkaa baasnuuf cadhisaa jedhanii sagalee waraabame si ergu dadha keessaan si erga. Sagalee No, waan hundi dhagaan jiraamu. Ilaalaan jira. Atam akka goota baleessa kiyya. Meedha dhagaye. Mee waan siin jedhu kanaan miidhamati. Mucaan inni Oromoo sadarkaa'eera. Mucaa Samaara kana ilaala. Tokkoffaa akka siyaasni uummata kana irratti hin dagalagamneef. Akka uummata Oromoo maqaa saba kana akka hin balleessineef. Tokko. Lammaffaa Oromoo jechuun fayyaalessuma bakka akka miiraatti wallalee sana booda gadhiisanii kabajas qaba. Maqaas qaba. Ulfinas qaba. Mucaa isa keenya alaafinatti natu fudhata. Anatu yaalsisa na amani. Amani yeroo jedhu kanarratti dhiirummaa kos efee kos ilaale. Mucaa isa keenya. Ati immoo maal goota? Ilaali jara siyaasaa nurratti dalaguudhaaf hamuummataa jiran kana maal goota? Fidiitii kalas rabbeen